سلاو گهدارن هجا هون هال خوابون پودکست گهداری دیکن ام به برنامه یکدن خوابون پودکست بوارنه لباکوری کردستان اسیمیلاسیون زخت و زورداریین لسر زمان کردی بردوامن به تایبەتی di nav çend salên dawîn de bi avêtina qeyûman a li ser şaredariyên Kurdan ên Libakurê Kurdistanê hemû saziyên ziman, çand û hunera Kurdî jî hatin girtin. Herî dawî jî pazdehê gulanê roja zimanê Kurdî ya vê salê şaredariya Sêrtê bi tayînkirina qeyûm hat desteserkirin û pişt re pirtûxaneya Celadet Elî Bedirxan hat rûxandin. Her wiha ev polîtikayên dijminane yên li dijî zimanê Kurdî li Tirkiye jî dibin sedema êrişên nijadperest. Dîsa Sûyekê gulana vê salê li paytexta Tirkiye Enqerê ciwanê 20 salê yê bi navê Barış Çakan ji ber guhdarîkirina li muzîka Kurdî ji aliyên nijadperestan ve bi derbên kêran ên li dilê wî hat kuştin. Gelê Kurd ji ber van bûyer û nêzîkatiyan pir bihêrse û bi awayên cur bi cur bertek û nerazîbûnên xwe nîşan dide. Tevî van êrişên dijwar ên li ser ziman, çand û hunera Kurdî xemxur û xebatkarên vî zimanî jî hene. Bi taybetî jî bi derketina pandemiya vîrusa koronayê re li ser platformên medyaya civakî xebatên zimanê Kurdî jî geştir bûn. Dersên fêrkirina zimanê Kurdî û weşanên zindî yên bi zimanê Kurdî yên derbarê çand, huner, zanist, tenduristî û muzîka Kurdî de li ser van platforman ji aliyê bi dehezaran kesan de tên şopandin û ecbandin. Ji van kesan jî pisporê doktoriya Malbatê Eser Çetin e. Doktor Çetin yek ji doktorên polîklînîka pandemiya vîrusa koronayê ya li nexweşxaneya fakülteya zanîngeha Dîcle ya Amedê ye. Ew ji 12 Nîsana 2020 vir ve li ser hesabên xwe yên medyaya civakî bi zimanê Kurdî derbarê pandemiya vîrusa koronayê de zanyariyên pandemiyê û rêw rêbazên parastina ji wê vîdeoyan parve dike. Me jî xwest em di vê podcastê de bi Doktor Eser Çetin re li ser xebatên wî biaxivin. Silav doktor, tu bi xêr hatî bernameya me. Destpêkê em dixwazin tu xwe bi guhdarên mevdî nasîn. Silav, li ser çavan. Ez Eser Çetin, Doktor Eser Çetin, ez ji derkeçê maziya Mêrdînê me, ev 17 sal e ez li Amedê dijîm. Aniha min doktoriya Malbatê weke pispor qedand, ez yani pisporê wê me, min li zanîngeha Dîclê pisporiya doktoriya Malbatê qedand, ez li bende tayînê me. Hema bicarekê me dît doktorekî bi navê Eser Çetînê ciwan li ser platformên medyaya civakî derbarê pandemiyê de vîdeoên bi zimanê Kurdî parve dike û ev vîdeo pê re jî belav dibin. Doktor, çi bû sedem tu dest bi xebateke wiha ya bi zimanê Kurdî bikî? Ya rastî piştî ku nexweşxaneya zanîngeha Dîclê weke nexweşxaneya pandemiyê hat binavkirin wekî nexweşxaneya lêkolîn û perwerdê ya Gaziya Şergîlê li Amedê. Carekem li polîklînika koronaya ez şixulîm. Rastî rewşek cuda bû, herkes bi stres û tiş bûn, xeroşperoşa dil zêde bû, erêna hebûn, xebat û tişt bawekî cuda û giran dimeşiya. Didît ew rewş û ez îzole bûm piştî vê 14 roja îzolasyona min hebû. Ez xweşkî ji mal dernê diketim, ez baldar bûm lê min li derve dinêrî gelê me pir li derve ne, haydar nabin, min agahî dixwendin, min wê nedidîtin li ser medya civakî wan. Ev yek min hestiyar kir û weke sirûştek hat min ez vê xebatê bikim. Lewre min xwest ez baweşînekê li dilê gelê xwe kim û ji wan re rênîşanekê tiştekî amade bikim. Min jî ji xwe ev derfeta di torên civakî de dît. Lewre em nikerîm derketana derve. Kanalek tiştek tune bû û bi taybetî li ser Twitter û Instagramê çi ji waşanê zindî çi jî bi amadekirina vîdeoyan ji dil min roj bi roj şopand û min hewl da ez alîkariyekê ji bo gelê hêja bikim. Lewre diwarê Kurdî de jî xebata wisa kêm dihat kirin û min ev tişta ji dil kir û ez pê bawer bûm ku dema ez bi zimanê dayîkê bikim ew ê hîn bêtir bi bandor be û dê peyva min bêtir bêguhdar kirin û ez bo vê yekê jî pir wa kêfxweş bûm ez vê bêjim. Rastî ji dil ez kêfxweş bûm, min hêzek xweş dît. Yani bi vî şiklî berdewam kir ev rewş û gihaşt astek cuda aniha bi pandemiyê re em bêjin
ما دست بکر لی از زنا وارد قلینم مجارین دن و جبو جواک گله هجا مجارین کو پرتی دیتن تایبتیین ام هر دم لی راستین و جبو پاراستنا جوان جبو ام لی بالدار بن جبو تندرستی جواک از خباتین خود ماشینم. د ویدیو خو ده تو تم گرینگی و پیوستیا تندرستی به زمان کردی تینی زمان ام دخوازم توش گهدارن مره بحثا تکیلیه تندرستی و زمان بکی به تایبتی جی زمان کردی چه تکیلیه وان به هبره هیه و اف مجار چما اوقاس گرینگش بوته؟ ده همو کاران ده جی زمانه ده که یا راستی جی پری گرین دگره حوجه لگور من هر کس زمانی خوی ده که زمانی خوی هی خو بکاره به آزادی راوه بکه ifade بکه بگیجه همو کار و باران خباتان به هر اوایی ده تندرستی ده چما قواز گرینگه ده ما ام نخوشه که دنیرن ام تکلی بوان دی داتینن ام بوانا ده پیون ام گازنجی وان ده پرسن ام چیروکا وانی نخوشیه سرپیاتین وان ده پرسن حوجه ام تکلیه که بهبره دینن ده ما او کس بزمانی خو راوه ده که بینا بینکار بی ورگره که آنگو بی زمانه کو کم زیده زانه یا جقت نزانه خو هین آزاد هیست که هین راست شرده بیجه و دما ام بخوشی وکا خباتکارین تندرستیه از وقت دکتوره که از گلی خوره زمانه دایی که ده پیوه اوش دما بمر زمانه دایی که ده پیوه کاری که باشتر و سرکفتیتر ده به تشتا راست جی اوش خواه یعنی حوجه مافی هر کسی هبه به زمانه خواه ifade بکه لی کردی و هری کم قاندی زمانین دنجی حق دکه چما گرینگه براستی هم باوری زیاده ده به هم تایبتا ما نخوش خرانه به دما نخوش تیجمه ام یکسر جوان گودار بکه چاوای یک دکه نابره چاوای فدی دکن هندش تخو نخوازن جمر به خوره بیجن کسی نه بیکار ببیجن و ورگری بکن دما یکسر جمره د بیجن هم بهتر به ما باور دبن امجی هم بهتر تکلیه خوش بد نخوش رداتینن کسان رداتینن گل رداتینن و ام دکارن گوراویجی ریوری بازه که بشوپینن و جالی تندرستی و کاری کی سرکفتیتر درخینن هوله زیاده گرینگه و شقای کردی بحره که ببینیه تیره هر تشتی که اجی خورده که ویج واکیمه از لگنده مزنبومه و باجار اجیانه خبر دوام دکم هینجی نگه که من لگنده دیرکا چه مازیه مردین حبوشیه از گله خو پر خوش ناز دکم از زنم زمانه دایی که گرینگیا خبات چاوایه و تایبتی تو دکتوریه که خباتا تندرستیه جوان زمانه دایی که بکی براستی جی پر دیوان خوش دبه و از باورم باندوره تداویه زیادتر دبه جبرکو بما باورتر دبن هیم بهتر لما باور دبه لوما درمانه کو امدن وان جی شیلته کو لوان بکنجی اوی بهتر جی خو بگرن و جبو تندرستیا جواکه اوی تشتن خوشکتر ببه از هیوی دارم اوی هر دم به زمانه دایی که خبات بین مشانده باشه دکتر نزیکاتی و نرینا شوفتارن تا چواج بابان خباتن تا چه دبیجن چوا پیشوازی دیکن؟ براستی علاقه و بالداری پر جدل و خوش هیه از جوه که پر کیف خوشم همو پلاتفورمان حوال براستی جی باوکی خوش خود گینن ما شیروین خود دنویسین رخنین خود تشتین خود از جی مروفه که وسامه از رخنین نوکریمه و از باورم مروف بر رخنین پیش دکوه دما د توییتر دما ویدیو آماده دکر به تایبتی هنکی من لز دکر لوره تنی 140 ثانیه وقتی من هبو ایدی از در بازی کانال یوتیوب بوم لوراجی از بالدی ددم سر خوش آخافتنی به کردیک زلال حنون هر کس جه فهم بکه و ببا میناک هم جبو گله میه هجا هم جبو خباتکارین میین تندرستی و هم جی خوندوانین ما ین سبب سبب دکتر و پرستار و ام بیجن درمانساز و هر وکی دن کو تکلیه کاربن باشتر بگل ردینن حوال براستی باواکی پر حنون و خوش از پیشوازی کرم و کیفا مش وی گرته از باورم اوجی کسا کی جخوا دبینن و بجبری هاویجی بین ازگاتی خوداتینن از وی یکی پر کی خوشم به هر اوایی از گرمایه کی دبینم و امی وسا تکلیه خورتر دینز باورم هر داره خباتام ریکوپکتر دبه هورگلیتر دبه دوشانی زندی دوان ام جور به جور مجرانتینن برهودو و ام برسو برسوا داویجن برهودو از حتی من هبه از ریل بروان دخم وان بی برسو ناهلم
ji platformên wekî din jî heta ji min hebe ez xwe digihînim wan fikr û nêrînê wan distînim bi rastî germayê xweş şeviye bûye ku malbatek min din yanî jiyana dijîtal em bêjin a ser torên civakî jî heye ev ez torên civakî pir xweş kartînim jiyana minî asayî normal xwezayî qet bandor nake lê xwedî dike dermane dike mezin dike lewre bi rastî jî ez wisa hîs dikim ku malbatek min li ser torên civakî hene û ji dil û can jî dişopînin û baldarin ev jî min kêfxweş dike lewre arman jî ev xebat bige ji gelê me hêja pir bigere bila kes Sûdên jê we bigire ev jî ciyê şanaziyê ji bo min bi rastî jî Te bi pandemiyê dest pê kir lê niha tu derbarê nexweşiyê din de jî vîdeoyan parve dikî û ev xebatên te heta kengê bidomin gelo bernameyekê te heye ji bo pêşerojê Ya rastî ez mirovek wisa me ku ez pir difikirim û wisa tev digerim ez wisa dixwazim wisa hevî dikim û ez ê wisa bikim jî bi xêr ez ê hetayê bidomînim lewre ev behrabî binî tip ser nexweşiyan li ser tiştan mijarê me bê ser û berin mirov dikare pir tiştî bihûne bi rastî çi nexweşiyên zaroka çê mezinan çê dujaniyan çê giştî çi tiştên wekî din pir zêde hene û halê hazir tenê pêncî şêst mijarê min yên ku ji xweberiyê min nivîsandine hene û ez zanim vayê ser sûdehebekê din lê zêde bibin hem heval şîrove dinivîsin hem jî ez dema doktoriya xwe dikim ez xwendinê xwe dikim maqaleyan dixwînim ez şê nû dibînim ez ê hetayê berdewam bikim armanca min ew e yani ez tenê ji bo tiştekî ji bo wextekî bikim û wenda bibim nakim va ji bo min destpêk bû min hîmê xwe li erdê çikand û ez ê li ser vî esasî bimeşim bi pandemiyê re dest pê kir lewre ji hundirê min hat ji dilê min hat êdî min debar nedikir gereke ez bigêjim gelê xwe min xwest ez xwe bigînim gelê xwe tişkî bikim dest pê kir xweş dest pê kir hêzek da min bi her awayî û aniha ez berdewam dikim ji xwe tê zanî min ji bo nexweşiya şekir jî parvekirine kir di rê de ye li ser tansiyona bilin li ser qelewiyê obezîteyê ez xebatan dikim mijarên min cûr bi cûr hene ji ber ku pandemî em bêjin bû mijar sis bû her çiqa sedî ser pakbûnek tune ye lê wextekî pir ketin aberê mirov zêde naxwaze heman tiştî godar bike ez pir ser pandemiyê ser koronayê nasekinim lê bibe nebe ew ê carinan bibe mijara min dibe ku ji mihêcarkê wan nirxandine giştî be ez ê bikim lê wekî din armanc bêtir nexweşiyên giştî di civakê te dê dîtin em karin çi bikin çawa xwe jê parêzin kengî her nexweşxanê herin kîja beşê û em li malê dikarin çi bikin û ji bo zêde gelê me li ber nekeve tadehîlê nê divê çi bêkirin ser wî esasî ez ê xebatên xwe bidomînim û ez hêvîdarim ez ê tiştên hîn serkeftî jî bikim baş e doktor herî dawî gotinek te hebe ji bo guhdarên xwe bûn podcastê kerem bike ez ji dil û can silavên xwe ji wan re dişînim ez dixwazim her dem aram bin bi tendurist bin saxî û silametiya wan li cî be bi rastî ez mirovekî wisa me ez gava xwe zirav û dirêj navêjim tenik û dirêj ez qut û qalin davêjim ez tiştekî dikim ez pir li ser hûr dibim ez xebatekê didimê kedekê didimê ez wisa dikim tenê wisa sivik nakim bila ew jî di jiyana xwe de karên xwe qut û qalin bikin bila gavê xwe saxlem bavêjin û bila şopa vê karî de bijî ev kariyê tenduristiyê girîng e mirov dema tendurustiya wan li cîl be nikar tu tişkî bike bi rastî dema nûkek merev dêşe merev nikar tişkî bike nivîskarek ji bo bikare be nivîskariya xwe bike divê tendurustiya wî li cî be hunermendek ji bo hunerekê bike divê tendurustiya wî wan li cî be a wê li cî be loma pêşî em tendurustiya xwe miqatebin em a gelê xwe miqatebin derdora xwe her kesî miqatebin ku tiştê xweştir bibe ser xala dayîk û bav û kal û pîran ez vê bêjim çima jî ev xebat girîng e ji ber ku zimanê dayîkê ye û malmezinên me koka me ne çavkaniya bîr û baweriyên me çand û hunera me ne ji ber ku derfetên me yên perwerdê û fermî wan pir zêde tune ye em bi çanda devkî dijîn bi saya serê wan bi çîrok û serpêhatî û merselokên li cem wan em mezin dibin û vê nexlî nifşê nû dikin ve diguherînin digihînin nifşê nû loma jî taybetî divê em li wan miqatebin xatirê wan zanibin û bila herkes baş û xweş bin ji bo ku wazkirin mêvan ez pir kêfxweşim û ji dil û can spasiya we dikim bimînin di xêrê xweşiyê de
ببینه دناوا تندرستی حضوری و آرامیه ده. کور دکتوریا مالبات اثر چتین ام جی گله کیف خوش بونج بو بشتاریاته و ام سپاس دکن به هیویا خباتن تبردوام و سرکفتی بن دنباش.